Arngut Kirangba kibadai kinu hikai school Karangsa Para Secondary School kabadan Hamausen Road West Kasil District kilasha thombor kakanhun jong kumba laingut kibriu hakba weinaki ulakhlat no hakatei kachaka katba weipat ulalai salit nakachingyam yakitei ki Arngut Kirangba kilasha thombor kakanhun jong kirunar latip kerteng kumu tengton armarang saupu prasnem bat usurya Kumar Chetri saup khnai laong ba kitei ki Arngut kinu hikai kidangmi na nongston menjit phai sarang sapara dak thok henry kendit san onda kipoi hakawei kachaka kabahap hapo kasnong menyar kabodan hakathai nonglang West Castles ki katto kaningut kirunar kibam siam la ithu durkmat kila thombor yakitei kinoi kai da kitiar penman saw bat hadien kilutiru ikapisa kabodan hapla jongki hakatei kijingjau weina preng kitei kinoi kai yobal tip kerteng kumutiar sangma ulakhlat no hasyan namar kajingman saw kabajur katbau as chatripat ulalait salin nakajingyam bat lapen kin noi u marmar sen nongstan civil hospital nakabenta banyo yakajing sumar bakerki nakaliang pulit kilahiar marmar syakte keceka bat hadien bala pendep ik jingdon kambaro lara no ya kemet nakabenta banle ik postmortem ki pulit kitang pelong ik jingthwat berjur ban lap ik tei girunar ki brodon kti banle ya ketika kam runar bat hadu menta kim palap sai satya ya ki brio brodon kti ha ketika kam हामी नस्टेगा थियौँ त्यहाँ जाँदाखेरि बाटोमा नि पछाडि यता आएर कारले बाइकमा हिर्काएर त्यहाँ त बाइक लड्यो त चाहिँ रड निकालेर हिर्काए कतिजना जस्तो केटाहरू थियो 3-4 जना थियो तिनीहरू तिमी चाहिँ कोसँग थियो म र मास्टर थियो एकजना त्यो मास्टर कहाँ छ अहिले के भयो मैले थाहा नि जान्दिनँ मास्टर के भयो कति के नक्सलबाट निक्लेको तिमीहरू नक्सलबाट निक्लेको त्यो तिमीहरूसँग पैसा थियो 50,000 सारले निकालेको पैसा कहाँनिर घटना भएको नङलाङ होइन के त्यो खोलाको छेउछेउतिर नक्सलमा के गर्नु आएको थियो स्कुलको काममा आएको थियौँ हामी तिमी टिचर हो तिमी पनि कहाँनिर टिचर टिचर कहाँको स्कुल आठियाबारी नजिकको गर्छ